na abese banu ngarambwao kasisi ndo wenye bwana ngarambwao kasisi karsuana bwana rikubali kakarsuana bwana haizo kana karsuja banu radodea no lapiza no tafada wandu no pandu sheo rikubali sijabano siku wale unu hahuja na bifaraha ukaze faraha hizo karjaju hanza ridoja banu rezamba haukaizo izo na envie kazi jawa concerne shika rirongozi wa bangweni garjoji bu bangweni ikarongozi wa harumwa shalam jonso ami parce que emiwani yangu ndio na problemu tushinda na onandro ikarija rirongozi wa haruma libangwe la Facebook garjohi ya jirjibu she problemu iliyo vanunyi wa Komor niuwo na ya Libya shanika mono ya rema amfikirukana jana na mkerafi bekari jabanu emisajinu ni ya jaula haki nano wabogwa wani bwana emisajinu sikahuja njibu makalima ya hambwa ne jiji letu Maulida harihabili ukana sibiro rijirambe tirejeva haukaizo tizamba ukana mimi harumwe bwana ino tinaka ujani fundwa harumwe bwana ino ngamina fuvuku la hekomori yabo imnunjomo na hajabangu ngwanzo yarinjie sisi kana ize biro za heda ula haki au sirloni zozezwa maana tujuru yabo najipani ukana hujarjibu ngarjujibu jana mwana mahangu Muhammad Saidi haja harengeze rezo sosio hamba izo ya juwao hamba izo ya zienshi jelikana tsiri habili sambia mze militeri yaje harumwa le bango la hewa Komor yaje yambi uwandu ya wanika zimali za hoa Komor usino ngamjo zamba mimi bahi Muhammad Saidi secrétaire général wa he appel de Marseille militaire président wa he appel de Marseille yabolewo minde na habili biro ya mze militeri Muhammad Saidi hojavanu kajaja yambe faraha zandrabo shaimgazi jahamba owazona na zwambe lijimbo la gosi lamba lewo wazona na zambe bahiba lazila Muhammad Saidi akaujavanu secrétaire général wa Waidi iwabili nae yohambwa Sidi Abdallah Muhammad Saidi tirije tiwambia nga mwanzo bobiro ya militeri mje mjitekeleze harumwa litenkwe haizo na ishia za hawa hazambano jana ukaeshanzia ndai na misiri habili samba ukana na watsoro hamzima harumwe mavamana wa hebiru mavamana nga mzambondo c'est pas n'importe qui vamana wa hebiru ya mbeni nabe bansona shijuka hunzia bahi video yo Muhammad Saidi jana jahamba ngarjuka ujarambe rambe zinjira sujanzar zambe haukabanu wanadamu wanu wafikirukana ikari jarengeze mibarizini bwa tukufu wa Komori ngarambao balangarambo upepo oui umkonsi wa appel de Marseille ukana mavamana nguona mavamana ukamimi wa misi habili tiwapara sirudi tena Muhammad Saidi leo ekahaja harenge kalima harongo wa izo ya kauyenshi nizo ya juwao c'est bien normal haja hamba jana
ebanda abo bwa Komori ezala wana hindi rija rijibulwa rambari jejir jihanie ukana kakarjala mali ya hebiro ya hebwana inu dahimize tuni sireje ivanu njenjibu jinji letu maulida akayodeli adongo hamba njenambie maulida ukana bu mauli haini mwanadamu ngamumba usoni bwa Komori nimwambie nikana haini mwanadamu yatoa 1 centime d'euro harumwe bwana inu bahingar mwabioni ni mwanwe bwana mwasi he bwana inu shasi wasaranjo modani haturabaki na mjuke mwatoya zali baka mjujua haini yatoa centime d'euro haini yarumia mali haini ya paroto wa centime d'euro harumwe bwana inu ujozijua ngamjozijua bwa Komori awongetska ujabanu njenambie maulida ukana bo mauli uhabila appel de Marseille mraba de bureau ya appel de Marseille minga mi parmi etsidami bahi shawe bureau ya militaire ya siswabo nti wakama nama wamba Zahara dianikwe place ya hangu amrongoleo les deux côtés re bureau ya hangu re bureau ya Zahara ya Jamadi karjajo hanza rido javanu reremana zesemea shekazi jaza madharau karjo huja ikazi jaza huja mwanadamu ya explique ili ajibulwa malaikum salam mon frère ili ajibulwa heli ya lazimu ya jibulwa hajibaleshe ushahe hajahambesha lazimu ya jeambe ngarjo ujibu heli ya ujibadia surtu ndami ngamjuo kanga bwandu ajuhamba kana weka japaro rongowa sharti maulida rongowe miurongowa ikazi jaza ujam rongowe miurongowa shale wotsi javanu special ya maulida njeni mwambe kabo mauli harumwa haini mru wa hembwa na yinu yatoa 1 centime d'euro ngujijuo haini mru harumwe bwana yinu yarumia mali ngujijuo yabo heni yatoa santimu ngulidokana to utar kabajo palo fanywa tableau rond ngamjo subutini wambie kabo maulida mimi zetuni vamana wa wazazi wa he appel de Marseille ngamuhambi obanu ni lwandu waishia obanu sijohanza uje wambe shehindu wa paroto wa harumwa ye bwana yinu kisa swale biro ya Jamali kisa swaye biro ya mzee militeri uje banu uje uyambe hauka sizambangu ematoa mali wa wana washe wa hembwa na inu nifunye maso sijua vumbu wa banu de A a Z banama maubida kuti parmi kuzambangu harume video yaho ukaimana ujifahari huu wejabanu werongowa nyiwa bandawo dawo mjiju wa okana harume bwana inu nganyi pro bahinga rjo subutiri wambekana na singa si pro haukana kujajo kana madi emana kuja paroto wa amjo swami bele swangu ino ngetsungu danguka valayo dongo samadi haudongo juwa emali emala ya henda de yatowa habari jeleze si biro sami tija miva mana mide mwararuna militeri mide wa Zahara de wabilinami ngamina twama ukana kisa swa mimi kisa swa Zahara haini mahembwa na inu mjoi wasulisha bwa bambao haukayo deli wahamba haukanyi de muiwana o nako lirikubali kanga muiwana o le 28
28 novembre 2024 rikubalika kwelingi mwiwa nao. Kisa swa mimi, kisa swa Zahara, haini buku rilonilo boma ulida kwesta fadhali jinji letu. Kuna uparundi haruma buku zima hapo boma ulida. Yabo kuna ujwa bekasi biro, rijelu kwambie isho rahala. Tsorambi ya isho watoa, amdogolezo biro zo mbili. So hamba isho watoa harume bwana inu, ba mimi. Ngamina mzaza hangu kana ngamina wanama ukana ngwa jonto la ushahidi. Zahara mimi ngamjoto ushahidi harumu upande wa mabeja. Tile mabeja bahi. Zahara yeti hamada amin, so ujwa 2x2 4x2 5. Sha Zahara hata kalima warungua. Inote dans le cahier. Kwa johambe ya jumni kamali. Mimi Zetuni, vamana wazazi wahe Appel de Marseille. Ema buku ya loda honi hangu, bomana mamtukufu jinji letu, kabasiba hamuli yo. Njamba kusuwane bwana ini ugwana odani, wabambao. Shaizonga mjuka huja. Bahisika ujabani bomana mama ulida mtukufu, jiji letu. Rikubale kaundo wanwe mbwana, shari johanza tena, uritolowea zali, rijwa hujari huambia isho warinika, ribwema buku ya hatu, rihuambia isho watowa harumwe mbwana. Urambi ya isho warinika, rahala. Daindela na boba mkani bwana inu anijiona uvu, na rohombi, ukana lewo Muhammad Saidi. Hajahamba ukana. Mwana mshohatu Zetuni, izo ya hamba, ngamhungo mhono. Mwana mshohatu Zetuni, ena milumangu na izoneze kwelinga mjo subuti. Ya waba sainu ngambabweza hango. Nambia boma ulida trengwe, ranzie mahala pia. Huka Genevu, karjaharaya. Wokar mamanifu bo place d'Aix. Woka mamanifu bo vieporo. Woka manifu na rume réseaux sociaux. Yabole wo mbrati luluhe mumo. Kamba ishia mrungu juambe izo ya juao hawi izo ya onao. Minsulida Muhammad Saidi ya jia ambekana. Mwana mshoatu Zetuni. Ye na milumangu. Ne izo tout le monde vise. Izo wa onao. Maulida kujabala. Kuja wamba ukana. Wamba izo wajibua wambe. Shaizo na kaujani wambie kama kini bo maulida. Bari kubaleke mbwana ngo iwano nro tena ngo iwano hauka riono ngarionao. Shanga ranzuri wambie upande wa mali. Bari kuna uja udaisho watutowa. Ngaranzao. Uje urambie sibiro mbili za kabano. Kisa soya Jamali. Kisa soya mze militeri. Huli ni karalinga. Izo anote harume kayaho hindi. Paske sisi mavamana. Wahe Appel de Marseille. Nga sinatwa maukana maudu. Kazi ijaza utangali harume taburon. Zahara ujo kansi, Zetuni ya kensi, Muhammad Saidi ya kensi, Jamali ya kensi, Zirari ya kensi, Sadimu ya kensi, na mwishe wadada mwaonu wafumbo yabo. Nzaza hatumanu rungu jokao. Haukawa president rakana isha mimi. Damina edu andurakaru biro. Yawo nsina njoka ujana mbwakala, nsina kaushi na njenzi jibubanu. Haure parisana so tipia, nsina hizo njoka ushida nabe. Ngamuhombe doyo waho ubalele mukulaho. Ni hazi pandwa mwana uifanya uharume bwana inu. Ni bila ya hodoniyo, uje uriba uso tete a tete. Ensuku.
wambe basisi ya hatu ya wazazi wa he Appel de Marseille namo wananyasi wa Paris ukana ngabo movement langi wauri kanda sinao nabo raheda rirwa walirambaza kuti parmi kwezi mwanama jiji letu Appel de Paris izo wafika ufanya kuti parmi jiji letu Majlisi Appel de Marseille ya henga zija ilo ajali njamba kujatoa hutoa 50 euro mwede huiveshea mkababo eshahula udongo jabanwe shivumbua hukana hupiha shahula shilahu shirengoda honi hunu ila bije ya he Appel de Marseille biro mwede hukaupia ubala ujamwe majlisi manama maulida jiji letu mana bwana na mtafadhali babanu ikasi jabanu sambakari kaga mwanzo bilanga mitayari badinga mjoizo nambao halafu wewe ngojo uhime uhindini Muhammad Saidi ulapize Muhammad Saidi ukahali mali emali wambo Muhammad Saidi hayali ngenaye preuve no karna hujaba nurizambe si wambia ukana Zahara eti hamada ami au kazahara hata le kalima warungo wa yohanzi harumwe kaye we hata le kalima warungo wa yohanzi harumwe kaye hakana mnakarde wa bulwe mama yabu naranzo hambika na mwananyasi jinji letu uwanwe bwana inu nene no wanaomahe rikanza ruhambio kana rijomba Mungu bainge maudu bomarenge bwana inu majinika mwabaya hanyu mwadiwa za ukanabo maulida vale yahunika mikroba la handani yohambwa Muhammad Saidi secrétaire général wa he Appel de Marseille yabonga mwanzo ni wambiukana na tafadhali bahani ya toa roboku meharme bwana inu wallahi ngujoijua hainu harumwa buku jijuo ngujoijua shayo usiyo badi kwetsina mana ujo uramba kana ni ngabwatoa omadi ngabwatoa uzemvu mvuka wana bwana mvu kawana bwana sino rijokarto wazali hale ya utika ujanwa bekana bala kwa bili ye biro sheleye bani haraka mwamba katsideya haripara mimzima harumwe biro na mibon lo mzima si wakili onsi pia rea jamali rea mze militeri nga mjojo hamba hauka haini anika esanti mudero yahe nga mjuo haini atoa msango kisa swa saluva kisa swa kishali kisa swa drapo kisa swa nep ga mjojwa huzamba mimi yawe yatutowa yasije yadai hau yadwa mawanzu walimadi na weka tina yatowa shaliwa vanule weka mzaza hangu mathalani asmahani habangu azoesha heba hato wa mali ndi ya wane bwana shaka jamweda tuwa makofu iyode haki yahe hauka hatowa izode zimtabishao ningemogoni na boti ndaeba hishanga mdo subuti nifunye mato timambiani kana si hana wangu special uko wanadamu wao nefunye mato wa komori sijo wavumbua un par un ukana wondo wenye bwana hauka wotindo wenye bwana kadeze vubahi shana na zitebla za mali nana mvuu nana jitihadi timambiani kane katiba betari ya mabecha abonja juruha bana mvu mzima de trésorier wabili yakaunda place uwatoto wasomo ya 700 euro
ngamine video no kamna uparwaisha wajibanu gaja bajujo kacha no wazazi wa Marseille wahimisa mtango dans 24 heures wayatoa rinikimwa na sultani silizobahi shari himi ramire mwana mahangu ola watsogeza wajabu wakahumdea rihimi barenda tagabo yakana ya wahapa she maudu corona hendo la hospital da fanye visiti henda mwagera corona maudu zo kutuzijwa pia mkababo yode maraba kana no karsiwa hara na bila wala karsiwa hala kainisa mjo wasule bwana ni bwa bambao parce que wizo haba mwasuli ne bwana ni bwa babao gasta yari rihondane tete a tete haini mrajabisho atoa yabuleo Muhammad Said wa jabala jana yambaze kweli yasijelewe abamba kana sotipia rifiwa rikauloza karjenda karjajao mlize mali mlijao mfanjao nyibiro mlize mali haunje mwambe ikaka mjala karijali shora chahatu haurili yesha hora linga esha ho watu wandazi ni tipa parmi kuti parmi kababo kuti parmi no wanwa parotoa un centime d'erreur mwe bwana yo je sais pas maintenant iho liyo shekane de bia he bwana ino tafadhali kawajuja banu ambekana wayanja waja ujibu maulida parce que izo pia ngamwambokana miuye nga maulida misenge maulida misienge maulida ukamisile na jana Shabnimi harihabili sibiro sijanje ni mwambie ukana karavim kababo bahaini atoa santimudero harumwe bwana inu ngujijuo nane arinika ngari wajuao ya mwambakana Muhammad Said mdohunu mwambao ngenaze preuve gizo yabo woizahara secret ayi trésorier yakahondra place arumwe yakamwe biro ya jamali haini yakaunikiwa shoyo hanzi atwabata kalima laho zahara yo hanzi ha otida mite yaho haini amnika hindu maulu njoje stekeleze yabo sisi watu ngarilinda wa ujuzi wao no sarabao ne bwana wanao ye bila yaho ukauja ulifanyie ngao na bila wi ukauja ulifanyie harmazi rezo sosio yo karuna kushinda na hizo banda buraka ya roha no karjabu hakana roha rumwe bwana helim jambia ukana nide mwarenge bwana inu nide mwaheze jari mjoka uja mwibitoni ngar subutiri mwambieni ukana nana si watu ritswani safindation rijawa buriki rijawa wa sijiminara rijawa bito ngari joi wasuliniyo watu shanga rumbu Mungu ikangaru wasulini yo huwasulina bwana tsilokari tijabanu tside ambari tsikaza ambari zifibana tsigina zidwana tsikinovi no embwana yuaba saino juzi wende pari wende hunikamu promesse on attend garlida we promesse wa ibala ondambia wambia samba ila na hamba juzi na hamba mamoru viva garlida wa ujo urambie daweno wandu wako wajuzi mwarenge sali wakahoenda watekelezie izo wabalia huenda izo lizo sisirulindao rikubale kanga mwana wembwana shaka mtafabu aliwakababa misi yanzani de komori nsuju waenda mwenda marutole mwana damuola ndudini huambie ukana uvumbuwe mwana matu derika uvumbuwe mwana matu alipana dola basani gojuo wi basani yo wane bwana deriki ngwane bwana ngarijivi wao
shamfikirukana ani ukavumbua bamba wanawe bwana uvumbue mwana mma fahardini uwoka sinabani hahe harumwe bamba au harumwe bwana ino yonga mjuhabia kaizondeze kweli Shaderik mwana mahangu comment il s'appelle na baba sainu basani wala waja à partir ya 2000 il a 2000 hindi 21 ou 22 ya he usufa Muhammadi bwana uyakahuja hunu wako hata mimi si hundi harumwe arrive nonja huona bombamba wa mwanwe bwana arrive ya usufa Muhammadi bwana tikada mino mji mtukufu wahoa zade wa bambao wa unkazi nanu wana mahungazi jani riju hawa alfajiri bamba nzidu renderi lahiki usufa Muhammadi bwana wakatwani bunjilio njakabanu tikala reno hinga mjuhambia ukana karavi baweti bwela kilo harumwe bwana inu nkababo emabwe ya kilo wanjodani hao wadaza ngwalindo Mwenyezi Mungu yaje wajibunro yaboke na ukiri ujeba udor fedhe sibiro hauje urenge bwana inu uinike wandu wa babao na bosonti pia ngasi harumwe bwana ngazi japia ngio tafadhali bujiji letu ngorongokana Badrudini olanga rujwa bakana ola journaliste indépendant yatimelajewa na nani uvumbua Derek wombamba uvumbua Hasani uvumbua Fahardina uvumbua wewe nido wangu mwanawe bwana yinu rikubali shari johanza rijirtekeleze wa kumori hari ni kasantimu rijiri mwambie nabunga mrilemiza onyi ngavoika obidi bwa babao mri towe banu dingosi baranzari rijwa hujari mwambieni zimaliza hanyo bahanu za henda nizorarumia na haini yarinika ya jerambie rasumanzi harumabuku kisaswa mimi kisaswa Zahara nabo haini yatowa rimanzi haini yatowa ngujijuo mbwana ngamamboka bwana mvu no engevu hajoka hezahe bwana mali yabor sijele urdu ambokana si biro rile mali rile mapesa anunda ya singaranza wemba be aho bale uje urambiye embabwarini kasowaidi kisa swai biro ya militaire kisa swai biro ya jamali bo watu aweze mali zinu ngaru wajua samani funye mato tijua vumbua wazazi watu waze mali harumwe bwana yinu ranzo debi jusqu'à maintenant ntina ukaza za saya na jomba tito wa faraha za saya shaka de zetare hiza hembwa na inu no kabatsujo ka ujar shangaze haukembwa na ini kazo bwela saya wa mshangama wakati wa Faridi na mze Shabani wa upia ze jamali ze mbaba Kamali ze mjombangu Masudi ze ani mzaza hangu Masitina wazaza hangu Manuru wanu pia mzaza hangu Asmahani wao pia mali wao pia ngewandu hamada wao watu waze mali zao warume bwana inu delo dwe bia bwana inu wasongo kazwa karoa mwaka kwa suwa na bwana shuwa no bwana wandu wane ya Rabbi sindeze mvuza hao sindeze mali za hao sindeze jitihadi za hao o wandu wa mazedi o wandu wa mada no na tafadhali kwezi bende mnarso wasudi bahanu daburanzo ni ridhulumu zemvuza ho wanadamu wao pia et puis embana enyuhambo wakati akauminyiha c'était en 2021 ou 2022
Deriki na Bahasani siwambia kawao waje wakati mwana mahatu ya jahunu sufamu wadi bwana. Si a partir de là kaona Deriki na wao yabona mkeradhi na beze kweli njaba kwa tsuwana ngwa wanaondo shika haini ujo ya mwerezo sosio ude wazadi uonde mwenye bwana uonde uwanwe bwana abongena rambo kakarsuwana na rambo kakarsuwana haukakarsina zidora tsambia zali mimi zambao banutsirwa weja naza rikawo ramba hata no basi ibanungura jamodani no bana basainu imkomori ngwanzo ya mbilwa ngunzima zendrabo rilemiwa yabo heli wana we bwana kwa rumerozo sosio de heli kabatu sisi rabaki modani ngari wana kwa rumerozo sosio hauze hijazo bonze si u déplacer rende minu hujami la baikeleo kasivanu sha minu hundasi izo eze video de zirongo wao owariona ondo wazambao yabona mtafago alikwesi mbuya sikoze bahari ya mbokana mwana mshwatu zetu na miduma endabo nana maudo kagizo amjoju hantre jina hangu nikazola mna kasketi nende haukasa ba mwanzo bwana ya haki yaboko juka ushinda ntowe banu na mje mwambe wana kinyume wa hanyu mwambe haindo kumchukaza mwambe shansuona si mwambe kana mimi ngami prenga mi parmi zahara nge parmi no wandu wakati mbwane rujuka wasudi wajuka huja kensa mwe tableau rond rambe izuranikiwa rambe ishuratowa rambe zetike hata ngabo za banyu habo wandu beza ate za imagine singamina lodi zo za zeresui zivanyuha enimero shangizo gizo hashi hanuje tulojer shangazi wakana mche na mjemande kaka mjalamali eisho watu wanda shi eisho watu warali nga riwambie bami mema buku yangu aloda uni hangu kutsiba hanu banu alona zahara kutsiba hanu anuma bukunda ya ulio bwana ngasiwa pari waitsanaya rikafanya bujiro hunda hwandwa zade wa mitsamihuli wana ngasiwa mitsamihuli metete paparmi ze jamila ali yiwa upia rifanya bujilio umsafara wa beja ulamba ulanda siwazaze dirakaza rifanye ramio na hatu wankulia izo kutuzijua yabo mwana mama ulida karadu siloja wedharau bakutsurongoza mabubu kutsurongoza wafumashishio kutsurongoza sujojwa hamba kutsurongoza sujojwa ujibu yabo tafavu alibahaini atoa ngamzabondo ngujo zijua hainu harumwabuku ngarujo humvumbua yeusiyo na himide Mungu bakara na ujo urenga bwibwi rivaze Mungu hai chizamba kambwana chi Facebook ya udora mahiyo nodea no bwana inunga zote de babo au kainunga zo mali na mvu na zana zila zambwane le chimbo alafule wote jorenge bwana heko moripia uinike wangu wane nivumbule fahari parce que fahari ngamjopre buzinji yarumia maji yarumia mvu wana umahangu wa ili wao nsina ujomba sifa zao haukatika mwe bwana inuranzodwe bi njaparo wao na ngamuwa ono abasainu bien sûr Deriki tikahumwishi ya harumwa et la voix de peuple abasainu deni mwanao ngari shukuri yawo izo yambao ngari jua ukawa imbu mwana bwana mwana mahangu bahasani tena autant haukanga ruona ubahasanizo yafanyao mais faut pas dire que kana embwana yo iwano da nyinyi babo ikarwa saharambe anyabonga rutamba kana ngeyabo sisi mwishaja na Muhammad Said ejua waondo kaubalembwa na ila ni rija na wambajini
karjahara ya hata rudokaliwa si wambajini rudokaliwa rumwe bwana ila lahini sije mtie mbwana ukana harinu ya bambao baundu wa wanao ngari wanao sonsi pia hauka haini mjibala haini si remitsa huli rekoni rebambao re mbude pia wajuka hamahame pia rikabala bumaulida kena ukiri ujore nzuani remwali pia rikabala bahate maure pia rikabala kena ukiri msoja urengemba na ya hatu raiwanilia riwana ore zemali rezevu uje utsamba ukanayo ya babao ezinuhaba ikembwa na heko moripi ya motsongo iri habambao yabo abakiabo wao kwa sina rubwasifanya oba kwa sufea wadamba ambari mahoshi ambari jau no izo zifuhale banosane bwana inu ngeanzao taratibu na mali shaketu sahabu arabara erdi yankadunga erifanya zinga eramba zinga eske azala change ngotso mwedano zidi na mtona zinozidi hapa sasa na rijuhe ikangara kweli rijuhe rafe sonsi pia hazima haurivuke haurasuishensi alafule ungamjo mwabe ukana bwana nge wanaoni wavuane nge wala waloba nuranzi hale watsongo sano hea wala waloba nuwaboze fikira nge wala waparajuzi waja waka uhadisina we na wala wandu hiti wala kada wapara wando wandoso wane bwana uwaze wakada ona ujuzi halmaze virobinu mze wahangu mama aduze ze shafiu wanaoma hangu wao ze ashrafi ze shairbe masudi ebala kada wambia hindi juzi ila mbala fikira hindi ebala dabala mungu sitinda hii mais arrêtez no karna ubulia mundu ya jambe zo yanza wende zahe tichao karna ubulia mundu ya jambe fedhehi si wandurulo harumwe bwana inu kanga rijuju wao haini helimu abokane mana mregozerezo sosio mrongo wao ngamju wao edinite ya hanyu baliba na tasisi karisina tengo joka nzarende joka unisashe itwa karisina tengo joka nzarende mumauni darusi jojo henda da sina we yabo tafadhali ikeza utabisha nizo Muhammad Said ya jahaba jana mi Muhammad Said katika ujambe mvo shaka hamba ziliyo haka hamba izo nyona oba hata wo wana mangwa wo ujijua ukawo kwa le déplacer shwa le déplacer dasi wazaze wa Marseille sinyotipia banvia hatu hale rikaulorenga makara bina zizahangu manuru zima federali zishata usufa wao pia mais tu n'étais pas parmi kuja parukarumwe parmi hao wandu wao yemba na inungu yanoje wani sai wanaje hata ushingura hata utoka bitoje ze manadia ze pia wazazatu wanunga bonswatsu kwa kaida wote wazemadi ikakwa suja wote wazemadi kana mwede nyinyi insula kaida harumwe endini ya langi wazazi wa Marseille wasobala mwono wa milero riwarirumu renderia tekeleza kuti parmi inga mjua zanga kamransi kwezi msichimdo ritsotsa vaturejare mwambianize kweli mdojabo mwamba jinji letu vanu haini mndu yanza shipazo hao haini mndu atsongo haruma mjimhu haini mndu atsongo haruma bavuku mimi ngamzabondo njahara ya fardini haukanga rona ufardini jitajahe ngarijua uzemali ya dongo rumia harume bwana hii sha badi uonde mbamba uri mwona o na mzaza hatu kangwa wararu
ukana mzima wote kati mkaza shampa mi usubuti sababu mzaza hangu manuruzuki wangu eke mru wonge vanu natendea towe haukatika humona ukana yetendea msango bahia sotangwa pia yonda mkaza shampa ewabili de president wa Appel de Marseille mze military iyo tikatika za shampa yabo ikada harumwe bamba ubahi Marseille vanu ngwa wararu wazali wao nsuju wa preyo amzamondo nsuju wa prebo na ebirwa military atolwa shesa mimina kabo waundu alona zoramba wawo hauka waundera wona njeni kazwanza zahangu ranzi zahangu mali ranzi zemazedi zemadam hafidhu ze Fatumia Mazainusa bon écoute jajani fanye bila shatsiri pawa sibiro rijerambe emalirala sika ujenje nambe kana karjala shako wala karjala mali ya hebwana au ka haini arnika ngulilo jirma biezu rafanye mali ya bah oui sheshaho ngojurambia imduamnika parce que Zahara kuja poromnika esantimdero mimi autant kutipa mino wangu wakaudotwa zemali werinika refanyaze arakaufanyaze tijindri za hatu kisaswa jimbo kutipa mi majimbo rakaufanya kisaswa ani c'est même pas la peine franchement c'est même pas la peine njeni ketivano ni wambie izo ujuwao shaizu na kaza jino wambie karadi bebwana ino nge wanaoni wenji ni wa mahame ni wa babao wirikubali ni wa Isandraya ni wa mdwamada wa hambu wa mbajini wa animisi jema babu na mjodo swamehi wa mbude wa upia kasivano wa mitsami huli pia wa ubanu pourquoi wanzuke mbana inu ywe ya hanyu na wo hujabala bali mja mundu wanduwa ya nisa yabo karnaso kubali njora mekana vala rifujo wa hafa wazi watu wakada sina hawana mahatu wakabanu wa hafa hanu hata wao ngamjokana wakawana jihadi ya waliongo hamwa eheri hawakauka wana mbana za ensi za hao yabuke na ukiri usujaure nge bwana hatu yahuwa nadamu kana rowaze wa hatu rowajomba hatu rowana hatu rowajuhu wa hatu rowazaza hatu remakoko hatu remabani hatu ukembwa na inu yowiwanoda nyinyo wane nsungwa badrudiri parce que la journaliste ukana yo hambezendo nai Fahardini ola harumwe amzabondo harumwe wanu wabamba wavubu wao nge premier catégorie. Voilà. Moi je dis la vérité, mais c'est égoïste. Moi je suis pas égoïste. Afrikana Fahardini de ujuja wanu ya bekana. Ana Badrudini wa hazahe nge valarumwe shenyahe la voix de peuple ngoloneza dogo zahe tranquille ambezendo na ikomoro. Yabo derikile wabilina Badrudina mwana mahatu bahasani ngarimonao shaitsi kembwa nao waiwanao danyi na nyimwandi safindaso ngesha mwini mwana hangusha mwini ya jito wafidia ya rengamvio na swabahu na bishara wala waleka wamba wajito wafidia hauodo nye bwana ngarujo kubali haukawa renge risto ukana wafanyaze testama za hao Shamwin Mbaye Sultan Swabahudina mwanashi watu mramado bishara Mbaye
comment il s'appelle wala wa Paris mramandu kabnambia wala siwaliwaza wow wallahi nge warpar sahar inimrare meguba rijo kubali haukawa undu waju hawajitwa fidia wakawatano nukaja paruja vanu wadurre maya ukarifanjao haukawa wajua ukana agrasi ya Mwenyezi Mungu baadhi dasi wazaze nani mwana matu Muhammad Said lifungu ya kaufanya nani mzee wa hatu militeri baingeli unga mmano naye haizo ya hamba daso ukiria jibenua nsichengwe mbidi yabo karna kauja udhulumu watoto wao na mkiradhi bekeni mwana inu hurongo wamwe yabo kana Kairoa negosie wenda Komoro hana niba mjana ni mbaya yawo soja uwa vumbu wewe haukawa ulonda wanao uje uwa vumbu kana bomru kadha wende Komori paske Muhammad Said kaja paramba ukana mdu kadha hende jao no ini ya henda ya Mungu jua heli ya henda hende harejei alhamdulillah ngar shukuri yao jelikana sisirenda maudu rirejei ngar drama ngar shukuri yao karimbuliwa zamo minjajo paruji hadaya Nasiri Johanza redi shanga songo mlinda ni bwa baba Omar tole azali kasi bwa baba ngamjonso ami haukaya janemo hiyo jinji letu maulida kwezi yeli ya rambia vangi yawo ifuri ndo mtukuzani goya kaimbwa nainu nyinde mwayanisa mjoka iwasilisha inshallah taala sisomwe mwatu nari kundenzi ya rivire sisi karsutsa hazina la mndu ngaranza wando dar tole serikali binu ilo juma utsura hitsa jusqu'à maintenant skartu hazina la mndu do ujortole azali wonde rjo mndu awa shari sijira bekana nyine muhansa zali bala lor njuka da mwamtoza abo ngamri dhulumu si wahenga zijago yaka ngamjwa we kodi ni wabambao no mtunda martole azali vumshindo mwana naye msoshina mwenda martole yae rajwa hundanzi ya ribire rubako muru wale mbele ya wenji ngamona wezijiriu ngenga mtsungukana nganyinya embana yinu ngamshinde mwiwana azali ngumrioni nabo haini usikuraju hangarsumwa bahe dofumi wahe yabo ngamridhulumu kwezi haukanyide mnone kodi na mtoela kile rijo ujuharede vumbi matwazali na soroha abongeza bakia abo mje mju wo mjuka muhatsi kwa yabo nyinde mwamhatsi bala nyinde mjuka ujamu mtowe tena yabo mtilale hata hale ba risarile miwa rijo hanzara tunde oana baizanyu baza hatu rijo hanzara tunde wandu za hatu rijo hanzara tunde ezilo mijini ngena mkiradhi kwezi mdoju wake bwana inu inti ya babao no inu ya Komoro izwemana na boheli longa mjonso amehi botengwe shaizo ndizo jiji letu ya hamba epinga mjuziso evaluaze wahangwa no mahangu juzi wenda wahansi wabala wakawabangiye majimbo ya hukumbi evala isho bala goya kanyide mwana bwana eswitinde epiti jaba mtsiwambakana banunga nyima mort vivant kosoja mramsi uhamja modali msisirize vole mkauja mrohe mjaba la karusujwa hizo majalizo karusujwa wala mabwahidi kamsujwa hizo baadi mwana mangu Shafiu de ambausoni ni wanashewani mwakabala wara mwakabala yambaukana na mkiradhi baze haranda rusa hanyizo kazina kaushinda zuwane bwana yode linaishi mwana mangu Shafiu ya hamba kwezi mtukufu
yode bano wakana shinditi repere kana zinjisa ohamba parce que zone kweli hauka bwana ketutsa hanywa wala bwana ketutsa bwabwa wala bwana ketutsa chanson za ukumbi sha mbwana ngeanza uzitendwa nezitendwa ngamzijwa ukwezi dizimali kabana sifanyishi hao watotsa hamali abunge kwezi watukufu sirishia rimeshira mwana ngasi marahaba maulida haukarsongeza rijari rimwabia ukanasi stayar ya jerambi yeshu ya paroto wa harume bwana ino sibirora kabala rimwabia tena karjala ya mali hauka kajarini kabahingir diriale shahaini atowa ngujijuo haini atowa ngulidoma uluyambilwa yeshu atowa o watowaze mali wavurudara wasiuha walidao haini samjui wasulisha wabamba wakangide mahamba tindami baba nunyiso jo hambaze ndongo mraja mjibuni nja mwamba kana zetu ni haridea zetu ni hamba jao mamrengo ilo manama maulida jiji letu ya hamba shaha manana hajani mjibu dabo ya ripara sibiro kana ina mjibje mwambika kamjala maji bahinga msubutini huba uso na beno karijala mali hauka haini atowa ngujuzijue mali yani malahenda kisa swai biro ya mze militeri kisa swai biro ya jamadi wa izinu biro za kanama mkonti waka secrétaire général wone mwenyembo ana waka vice président waka trésorier waupia ngwajijua kana maude mbwana inwe waswili ngwajoja wa imiswa mdu mzima na mrambi eze mali za hatu bazali haroha hamnyezi Mungu shalisile mwa mtoa eze mali za hatu mzifanya iyo ndiyo nambia mze wa hangu militeri bangulo yalohunu yaloambakana yalojumwa batsimdea uka msoabe zila habari za eze mali za wandu ilo wandu wanu wajua kama kini anambia kana sepalwe moma endi kwemba na isaire mwani wa babao ngwando niyo emango tsongo favorable mze militaire emba njini ngono da ko kutsi botsi doki na wavumbulwa mze militaire ewa bandi emanuka bombana bo kwemba na iyo iro mwani wa babao izo nizo rambilwa wondwa iwanao nge wawe bila ya wanu kutuka uja uifanye ndi wawani kaze mali kutuka uja wabedi kwa isai kaza kifungi ono wenyi wajoi wasulisha yabo mzee wa hangu na dama mzee wa hangu kutina plasi harumwe bwana kairi uje wasulishe bila wambio wanikaze mali shauti je udwambia wakazo wanundabo deko embwana kamsiniyo ni mitsa mihuli ni mbude ni mbabanda ni amame ni kamsina bwana muiwanao owenyo waisawa mwabianize kweli ukawa kaze fondation watebito wajo uwasiline bwana hao yabo haini mwenza riali na haini yani kwa riali na jipani yebe bwana risara mbwa kana ilati ya hatu zangu mimi edaula haki kejafa haini mala wajoka yanga mjoka present ekati paro au tizijua ngamjotia ula mna kasketi wa hangula ni virenende bahata wanu wabambao wa wanwe bwana kawani para ngamjohenda haukaiyo ndi daula haki kwezi sharti lo provoke wanadamu kana gasina zohaba litilo provoke wanadamu kana baingele wakaza tabluron gardujo kuimarongowe rambi yabo haini atoa ngujijuo zahe njamba kana ikango towo ya vambe siko nikawandwa jina shikali biro ya Zahara ne biro ya Zetuni kutiaru mazekaye mwananyasi maulida jiji letu ukana miezi mwa jailia bwana yinu wondo yuwano haweche
siri rakabanu na siri dobanu randi sembwa na ino karsina rizifanyao isodawe rishukuria ubishila marhaba na singaruhu mwambie ukana Mwenyezi Mungu na huzidie Mwenyezi Mungu ajailie maudu wote asire juha urambiye kazali ushindihu mto wanaumaho mwanwe bwana babanu yoritabisho banu tsindawe yoritabisho azali haukamonoka haini mia waruka utsangaye utolwa nyumba za ulimwenguni genga mtujoka ukansi hata na nyide mdoni lakile hata owana watimu pia emimia ya komori yaladhimu itsangaze itimu pia ngemje mtoe lakile ekamwede mtoe lakile inu oma hamjoka utoa ewa mjoka uwarenga mwahetsimba ne mia hatu ranzi wa 19 ans 20 ans 22 ans 23 ans jana 33 ans eu mjoka la rubensindo de 60 na 64 ans no 70 ans abokaro jabona ande kamba ukana zembio bwabamba au mwede martolea zali ili owana hatu wasoma waliona ustaarabu wajewa wahime maudu wa rumensi shanga mwabudio watsorengwa hamzima ta ngesa ila mtowela kile abonga mvulumwe komori kwezi na mvulumwe komori izode ze habari watukufu yavunga mjonswami mwana mama ulida haukaondwa rambiarije tija tiwakiliwa ni biro na siwandu madhama na wahe biro rakanizo ukana garsina twamaya ukama udure waswili owazali wa Marseille owababa wa Marseille mashababi ya Marseille kwa juja wambekana manamsho hatu zetuni tena bonde zezedi mwana hatu zahara mwana hatu za ani dezezedi de matrezorier gasina twamao kama udu garjo parwa epi gasina twamao gasina ma secrétaire général wa ID ngabo Sidi Abdalla mwana mangu ngabo Mamadi Saidi tusa garjo kawo ngabo vice président Jamal harbise na hakaza president boju yoni wakati wa military yedeka vice president ngasina contrôleur Sirari ngasina Salim ngasini mwana mahatulima ngasina yamjwa mandutsena ngasina mwana mangu Ibura Mkobe anidura udongwa bwa Mkobe wapia kwa joka kwezi mtukufu jiji letu uwanwe bwana haije nino wanaumani mashallah yabo ngamjukana maudu haubanu masifu usahuparwa bwa kaze tuni haujibu jajani hujibu bo maulida mwanama hauka bwana hatu yunzima shatska huja ni mweshelezi zikana tafadhali bangurre miloha kuu mapesa na wongo jijuo karumwe bwana inu kujarini kama pesa njamba kakujani kawandwa jina wao yotina ukazandrabo shekande dasi biro rea handani rea bili mimi sina buku laho nsuo na mabuku dauni hao amina wanama ukanga mjuo ukana wakautoaze mali shauko tiparmi mkababo wala epi tina uvumbu wa wakati bana ilo uhamba ukaupasha ulo dauni hao ni weshelizi kabale shaula ila biji ya tulu anuka uregezi nduhunu wendo wapie yabo hate nyungu wangu nga weni yoda dauni hao jusqu'à maintenant kujajani yosha kabasabu yo fidia nsokana mzaza hangu ni mwana hangu waniwo mhatsi litiruwa ngwa urohoni hao yotsina ajaniyo chatsikazani wabekana karadhi mkababo ritsijiri du tsungeza rejavanu retuwaze faraza hatu paske yotinde biti ya hatu manara kajwa sile bwana shatsika hujani hujibu haizo wajao hamba bujioni uona Muhammad Saidi afanye video ila ngono
uonokana vala Muhammad Saidi hamba za tsohamba na izode ze kweli wala msulinda Muhammad Saidi anivumize haukami ujuse mido hangu mihwenda haini najua mihwenda nane katsende mititsangi wa mtsango wa biye mitolivesh eze hangu tsende sihwenda tida mitsena hamiche shawa zaze wanzairumbi baike wararu baike wani utoka preza na wahamba kana rijamuda nirikansi abasainwe bwanange wanao system ndwajina jilemi wadujare ramahiyo harmaze kansira maze plus publiki reambaza zali wananyasiwa Paris walatiwa Bokana wala kaza mdai wala riwakaza mdai na hata wala uko ima banu ambaside bwana side mama Kele na Rabia na manafuna Jacqueline na muziki wa Musati na wao pia uko ndo banu side bwana bagasi banu jumate osware ineji iplesi ngasi banu kwa japaro zamba wallahi kwa ujosha mama Kele au mama Rabia hau wajibanu baba abanu ba no ze Salma ze Kulu wao pia ze Jamila Lize wao pia ze Baraka wao pia kabasi hunu ze Sofia taze pia wao wadebio pana paroja banu wadamba sile wenye mbana na boga waona wizo wafanyao ukana Paris ikange nao likake sunya mze Halidi president wa appel de Paris haswime ewi nene biro yahe nomkonti wahe ngasinwa na ngasi wahe daula hakibe tigi mramaende EDF ngariwonao ngasina ye wanu narfalikie masiwa narbarikishe Komori pia waonao nokwaja paroja barababa mile wanao Fardini wala rakubalikana kwelibu wana ukareze mali rezevure nguzifanyo mana uwe yoshinda hata Marseille ujofanya liretura janguma manifu kaja parukansi shayuda eshahe yohamba kena ukiri geleo gotsoka uja urengembwa na wandu wabeka na iyo ya haho daunu wana umaho wa babao na nyimu ya nisaga mbyo tabito yo mwindiri ketsuru tabisha sisiru johanza baheka ngide mnonila kile ntire dhulumata hale barsarlemiwa ngamona wezi ezijiri ukomori ukana haini swararu garsogorege wa mnamwana yabo nambisikini kwezi ikanide mlolela kile mwana wemba na ino na mjoshi na mto ya zali mtiri dhulumata hali na mamtowe barsarlemiwa rijuhanza rijiri mtekelezeni zemali zanyu matoa rijuhanza bambese sikio mze militeri mujorongoa rijuhanza mana ila nishazi ya mze militeri au kaza bando amba ukana ntina ujua njenrongowe ba mbwanake jawasili mana bahe lilo yabo ni mana bakana rititabihe kiasi kwezi wamlone kodi na mwitowe kodi wamjuka ushinda mto ya zali hauke mndugu ngari mtahao kartushidara Parisa aroha ya mto yuhambwa fano awe yabo wananyasi jiji letu karadhi mtiri dhulumu kiasi barsarlemiwa risarlemiwa rijohanza azaliende zahe bwana wende pia awatu kufunga mwendoni kaza kifu na mwambiani ukana mpaka daula haki yabo izo rasiha karjapulilia baingele ukarti armazirizo na mwambiani kari parsonu mkunguru wa manga riremwa ndro rilwa himbu banu ndro nelebu huo Mwenyezi Mungu harijusu yode maana rangaze mibari leo rijibu izo rangwari jirambe sisati jatsamba ukana na mtulilie haini atwa esanti mudero entuyo Muhammad Saidi militeri Jamali Zahara Zetuni Salimu Zirari Sedabdala Dima waupi ngari jua ukana rini kwa mali ngari linda umaudu enjur
hauti halibano wananyasiwa babao kwa chukua dato ya zali garjo hujarkensi riwambia uruma wa ruma riwambia izo rafanya riwambia izo rarenda ili ni mndu yake makini hauka kabatia halamali ya bwana uwa lazima lizahe bwana angu ajichu wao habo ichu wakansi shatoutar enjour gamjoshia gwa wa mwanzo mwaishia na mjo waishia haukati mwambia ni kala tipale mzee wangu militeri simwambia kanso barlimiwa kajanjibu shansi na harara au kesanju kanzanabe kamna uzijua mitido komandewa miti robo miti telegide juzi imwana mahangu Muhammadi Masilaha hashindi haniana jao tizifanye na hindini tinaibasha wana mahangu weji wahembwana wandongoza tishia shanga wakatikana uwenyi wajujuha simjwani habari watukufu tiamu mpaka daula haki insha Allahu Mwenyezi Mungu jurini kahaini mwanzo daula haki Mwenyezi Mungu juribayo rijwa uvumwa wana wajwa ukanammo insha Allah ba gartsongo darerengi wa emimia reanga miziziwa